Kiama kia basi ni bachumirete kumenerio tongerio wa Rais William Ruto bakiuga na kwathura munini wawe Profesa Kithure Kindiki bakiuga ndire arari omeanthiguru araringire Minister wa Karia Bwandene Kipchumba Murkomen kumwira aririe mantu ja thina ya maguta onde abatere kunenkera munini wawe ngugi eu ni bakoria Kindiki kuraitha mwerekera jojo gisiasa bakiuga gutina muritanirie ngugi jo mwega gatigati ka Rais na munini wawe na wakiaria na ro Kindiki oneka gwitetera na kurikithia atari thirikarine aririte wega bwangwataniro kuoneka Kindiki akiona kinya kuria kiraito na bangi batigetikirie miru igaukana na misingi ya one term kana two term. Yokarin tukwenene onde atongeria nkabo batrimanete South Imenti kire mambra za kunogokia mwana wa kiraito Murungi urane mutongeria oro ringithana gwa bunene na kiama kia bas tutia mathako na siasa. Hii kiti ambayo tumepewa na Mungu, because 3-4 years ago nobody would believed that Kindiki will become the deputy president of this country. Now sisi tumepewa kipawa na Mungu. Nyinyi mna siasa zenu. I was saying it is like you making food in your own house. Then you leave it and then you go tomorrow. If you are told you are the one who drew out and deputy president ambaye mmepewa ili mkatafute mwingine who you are not sure whether you are going to get. Ende onde siasa itoneketa mambrene jau ne chumbukieta mutindo na chio kiumburwane mutuma Kalembe na Mwirigi Karenga barane atongeria bakiama kia bas mugwejwa ona juju kierekerwa Rais Ruto bakiuga na njeretia kuone menemene mwana wao Profesa Kithure Kindiki. Atwikenya twina thina muno ntulo kuona kinya gitikia deputy president kira gwikia Meru iturone uma Ameru bakarite gitike una rieto wake lakini baraba karite gitike deputy president wa Kenya ni mtu gwetwa Onesmus Kipchumba Murkomen. Rira president wetu arari ndiguru ciaome mtu atigete anenka atigire mamdaraka chakwa thandeguru ni Kipchumba Murkomen mtu wao kuma Kalenjini mwana wetu Kithure Kindiki ituroni ara ikonjete ogwikonja kungwa haigana tharaka ino aretete anto aba magana jaire lakini yote kwa manto ya Kenya ro kwendia mbao no ndiro kona tumbi ro kwendia mbao ro kona Opio Ndanyi ro kwendia mbao ro kona Kipchumba Murkomen powers ciao ye supersede tia deputy president nibaugite thineje bakamitwira ntaira moroto George rego chore merwete wa itiake ende itebiri na gitio na weti na mbere takuthithia mikakati tokia makia bas kuona na tuga capture power no ntuthayo tio twenio biria twenio ikuria kunywa kwithwa twena guns then America gitamite kwithwa ikigara maigi ikora ngari ke routing na kwambira gupora supermarket iu nio ntatwira twena cho kire thirikari na itebira tukwa twena bio taki turenda ite biena there ite bigweka Ameru amwe ite bigweshimiwa na power ira tukwenda gwetia tijera ya Oburu Odinga I power ekwegwa heshima na ntubetu bakarabu bwega na mwankera thaiji iturekete kumenya mwana inchi na aterwe ote MP mukaretie ote senator mukaretie ote governor mukaretie ote mundore ko mukaretie na nondo totageto kona kwena that lacuna kana kwena that space ni onondo kama kambas kikwenda kojurira kigwate Ameru bojure embasine tongere komberenge tokamate Ameru pambire kwa heshima amona bo wakiaria kire mathiko jani takiendi urani mwana wa gavana Kiraito Kindiki na inyirete bata ya urumo gatigate ka Ameru akiuga mbita itumagira bwaga ndere atana bangino mwa bautatanira ni untu bwa siasa. You, brothers and sisters, members of the Ameru community, to remain united, to stand with one another, and although we may not agree on all the issues, because we can never agree on all the issues, especially political issues and other issues, we must know the bottom line is that we are one community and we must remain united in the matters that put us together. Those of us who are still active in politics, I feel very embarrassed to see you or me disrespecting one another simply because of political differences. It is ugly, untidy,
uncouth and uncultural. Because sisi zote hapa Wameru tuko na serikali yetu, wacha hii serikali ya taifa ya Kenya, tuko na serikali ya nyumbani hapa ambayo inaongozwa na Njuri Ncheke.